Yes, kanizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Intare official ndetse n'abakunzi ba Kivu Iwacu Info na Mwana Ndaki. Tugarutse n'ikiganiro dukoze ubona ko twishimye, mpereza karaga kayibemba. Ni ikiganiro ubona ko twishimye, ikiganiro dukoze ahangaha mu by'ukuri duhagaze nta byo kwicara. Clever Bemba kama kawaida akaba yamaze kugira gute, yamaze kuba atogeramo. Bemba umeze ute? Meze fresh. Salimini. Watereye Salimini. Salimini. Kazuze Wiringoma. Afande. Afande Wiringoma. Tunamusalimia sana afande wetu Wiringoma. Hakuja nkunda afande Nsabimana. Na musalimu Ekutango na musalimu. Kilo pap. Ndamukunda cyane. Ariko nawe ntakunda. Double cylinder. Rapide. Ariko se bose koma double cylinder nawuze ko double cylinder ngo ni rapide no negative. Double cylinder arukwe kwizina rye ariko ntatandukaniro none ni se rapide. Rapide ni Ekotango. Ekotango. Nayo ruko ari babiri. Donc double cylinder na Ekotango. Ndabakunda cyane. No kubatandukanya bijya bingora. Ariko namwe sari tubifurize igitondo cyiza, isaa sita nziza, igicuku cyiza, amanywa meza bijyanye naho uri kurebera iyi video uherereye ku migabane yose igize isi. Mwese tubahaye yambu. Bemba tugarutse mu makuru yacu, mu by'ukuri amakuru ari update ariko twibanda mu gice cya Sud Kivu. Ku munsi w'ejo nibwo natangaye mbona inzu y'abarundi yubatswe mu bibogobogo. Ubwo biba bya bindi ati n'ubundi neva araduhaye reka dutangire twubake. Abarundi batangiye kubaka mu Minembwe, bari gukoresha amatibura n'amatafari. Abarundi ngo bazanye inyubako zigezweho ngo kuko n'ubundi igihugu ni icyabo, ngo igihugu ntago bacyubakisha ibintu bitari ile ni akili ya upumbafu. Ile ni akili ya upumbafu. Mimi najua kwamba ile eneo sio eneo ya Warundi, ni eneo ya Wanyamulenge. Lakini Warundi walishadhibiti. Ile ni ujinga. Murundi hata kamata ile haiko nchi yake, haiko udongo yake. Buri bantu hariya bafite gakondo. Icyo nakubwira cyo hariya bubatse uriya Murundi yashize iriya nzu. Ifite gakondo nyiraho. Nyine ni ukuvuga ngo igihugu cyaragurishijwe. Sibyo? Wakigurishije najye kubagurisha kwa nyina. Abagurishe ahashinguwe se na nyina amaparisere yabo, ariko yagiye kujya kugurisha amaparisere yabo. Ariko ntago wagakwiye gutangira ikiganiro uraka yose kirarangira gute? None se urambwira ngo umuntu ngo ndafashe ngo ndagurishije. Ile ni akira ujinga tena ya upumbavu. Urajya kugurisha umurundi avuye mu Burundi araje ngo ngiye kubaka inzu bibogobogo mu parisere ya nyoko, mu parisere ya nyogokuru wawe, mu parisere ya nyoko wanyu, ya shangazi wawe yandi. Ariko se kiriya gice ntago uzi ko ari icy'Abarundi. Hariya se ni mu Burundi. Hariya ni mu Burundi. Hariya ni muri Kongo, muri Sud Kivu imurenge. Atuye abo bita Abanyamulenge. Ariko Umurundi yazanye iterambere. Iriya terambere se bararimusabye bakidusiza. Uzareba ibyo amatafari. Hano na amatafari hejuru n'amatebura, hasi n'itaka. Nuvuga ngo umeze nk'uri mu mva buri. Ibyo ngibyo byo ngo bazanye amaseriki niba rimba niba baje kugira apana baciye ku mbafu babijyana wabo mu Burundi. Iminembwe igihugu erega Abarundi bagifashe. Uziko uratuma dushwana. Wowe wanatuma dushwana ukomeje kubibwira ibyo ngibyo. Umutima sinzi ariko oya man ufashe gusa dusoze kimwe kimwe. Umugabo bita Neva nyuma yuko n'ubundi mu Burundi bashyize ingabo nyinshi, no kuvuga ngo abarundi bafunze iriya nzira ya Minembwe uca kwa Murima ndetse n'ijya mu Bijabo. Izo nzira zirafunzwe kugira ngo ntihazagire babone uko bubaka. Ni ukuvuga ngo barakatinze ngo intare za Sarambwe ntizizagere Buvira, intare za Sarambwe ntizizajya i Burundi. Baraza bafungira aho ngaho. Abarundi rero bazanye icyo bita abafundi, batangiye kubaka inzu. Ndetse ko wayibonye inzu nayibonye, yagiye yubaka inzu y'udutafari, udutafari yakoresheje, araza akubitaho utuntu tw'udutebura, agakubitaho n'akazu ka rupande moja. Rupande moja arakubaka, amaze kukubaka ngo azanye iterambere hariya. Ariko icyo nshatse kubaza ni Umunyamulenge wamugurishije.
barafashe yavuze nande mwese abarundi hariya ntabwo bagura abarundi yafashe barafashe se kwa nyina. abarundi barabohoje kuko n'ubundi babahaye igihe ntarenga cyo kuhimuka bababwira ngo kugira mutazagira ngo abarundi turabana babi n'inzu zanyu muzazimukanye urumva rero batangiye kubaka iwabo. Biriya yo ni kukubwira ngo bino bishobora guteza intambara mu karere kose. Hari umutipe wigeze kumbwira arambwira ngo intambara ya gatatu y'isi ishobora kuzatangira mu burasirazuba bwa Kongo. Buriya umurundi ashobora kwishora akaza muri biriya neva n'abareba niba ari bande babandi ngo nabonaga wa wundi umukuru w'ingabo baratuza niba ari baratuza ba Prime Niyongabo n'abandi ariko bari kwirahuriraho amakara azabotsa akotsa imiryango yabo, ugasanga noneho aho kugira ngo ibe intambara bari bazi ko ari intambara yo gushaka ubutaka no gushaka imitungo, ahubwo bikazagira ingaruka ku baturage b'abasivile bari mu Burundi batarabiteguye kandi batabirimo. Bivuze ko Minembwe bayometse ku Burundi donc ni ukuvuga ngo bamaze gufata igice kimwe cya Minembwe bacyomeka ku Burundi, ariko igihe cyo mubwira kimwe ni uko ingaruka Uburundi bugiye kuzibona. Uburundi bugiye kubona ingaruka zo gushaka gufata. Reka nkubwize ukuri, igihe cya conference de Berlin sibyo, nta gice cy'Uburundi cyometswe kuri Kongo, ahubwo hari igice cya Kongo cyagiye ku Burundi. U Rwanda ibice byabyo by'u Rwanda byagiye kuri Tanzania, bijya muri Uganda, bijya no muri Kongo sibyo. Ari naho uzasanga abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafite n'igisekuru, ugasanga ufite so wanyu uri Gatoyi, nyoko wanyu uri Bunagana hakurya muri Uganda za Gisoro sibyo, undi ari mu Burera, undi ari mu Bumbogo, Kingogo iba mu Rwanda, undi ari mu Bugoyi, anari uzasanga agace muri Kongo kitwa mu Bagoyi, mu Kigoyi turabafite hariya Imuheto, dufite agace kitwa mu Barera, dufite mu Banyabyumba hejuru za Karongi, dufite mu Banyabyumba. Abo bose nuko bagiye bafite cya gisekuru cya kwa kundi kugenda gukata imipaka, noneho bakagenda ibice by'u Rwanda bikaza iwacu, ari nako natwe twisanze iwacu za Gahini. Yego, abantu benshi nta Burundi rero bufite igice muri Minembwe. Abantu benshi bibajije ku buryo nyuma y'amagambo n'ubundi yagiye atangazwa n'ingabo z'abarundi ko bagomba gukubita hariya M23, urabona ko ngo baborotse inzira. Uyu munsi rero ubu ahantu bita Puezero abarundi bagarutse Puezero, ariko rwica nkukuyo ntago bayigeramo. Ngo gahunda y'abarundi ngo baje Puezero ngo nicyo bita ngo baje muri operasiyo y'uko ngo nta munyamurenge ugomba kuguma imurenge. Bagiye kwa divansinga paka bageze Minembwe centre, bagiye kwa divansinga ngo paka buri hantu hose babakubuye, kugira ngo ibikorwa by'ubwubatsi by'abarundi bikomeze bigire gute, bikomeze bitangire. Bagiye kwa divansinga, baraza gusanga bari abana bo kwa Sematama bahetse amagi. Niyo baba bahetse amagi barayatura, ariko ibyo barabikoreza. Reka manze ukorera byarwitsa nko uzi ibintu byahabereye. Ni ukuvuga ngo mu gihe bohereje andi mabatayo abiri yo kuza kuranforce y'amabatayo yari amaze gusenywa, hari amabatayo agera mu 8 yasenywe y'abarundi. Nibakomeze baze, ariko icyo baza kubonera hariya Taniambi hari umwuka w'ibitero. Uyu ngo ni perezida niba ari wa regima hariya Uvira, ngo nawe yipenyeje yazamutse ngo ageze muri izo za Fizi. Ubona ko na Mwenga hari ibitero nyuma ya drone yarasiwe Runtukuru. Hari abarundi n'abacacuro bacanganyikiwe n'ubwo ibyo byose bari kubikora. Ikibazo bafite
hariya habayemo ikibazo kimwe gikomeye. Uriya komandante charge des opérations uri hariya bamureze yuko yari amafaranga ngo yari mu 23 ibihumbi 10 by'idolari, arangije ngo hamagaza inama kugira ngo baze muri operation, arangije ngo asinyara twirwana hati ba bantu baraje baragenda barabatega barabarimbura, bica FDLR, bica Wazalendo, bica FDNB, bica imbonerakure. Urumva ku kagambane ngo niko babivuga ku kagambane, kuko burya iyo bamaze gutsindwa urabazi cyane, iyo bamaze gutsindwa bagira icyo bita mararamiko kandi bagashaka ko babyegeka, wabonye ko operation Rwicankuku bayegetse kuri Colonel Freko. Yes, bamuta Kandoyi bro, baramuboha nabuno ushobora kumva ngo baramukubita, bamukuye amatwi barayaca, bamuciye amatwi, amatama aragenda, bamuciye amatwi urabona ni wagumino masikio barikata, bamuciye amatwi bamukuramo amenyo kugira ngo ubyumve neza, nta matwi akigira, barayakase amatwi ya Freko barayakase. Reka nkoreza mu operation yabereye hano za Gatare na Gasheberi na Masisi Centre, babishyize kuri Colonel Penzi ati niho hagurishije Ngungu, kiriya gice cya za Ngungu, ya mirwano yabereyeyo, ya mirwano ya za Ngungu, ya mirwano ya za Murambi, gukomeza iyo hirya hose. Baraje babishyira kuri wa mukoloneli bahise bamwica, Colonel Alex Rugabisho w'Umunyamurenge, baranamwica. Bino bya Goma, uriya witwa Diemersi Nzambe wari komanda regio hano Goma, babimushyizeho barajya no kufungira Kinshasa, barangije baranamwica. Operation yabereye yino ya Kamanyoro bashyize kuri General Andre Kotazo, ari Kinshasa niwe yagiye gufunga. Operation ya Nzibiri iri mu operation amwe anafungishije Masunzu, operation Nzibiri, ariko Masunzu bakanamushyiraho n'ikindi kirego cy'uko yatorokeye mu Burundi, anyereza umutungo ashaka kujya muri Tanzania ngo azakomeze ari kwigira muri Zambia, amaze no gushaka n'ibyangombwa nyuma biza guswata. Urumva ko muri operation ahantu hafashwe bashyira umuntu. Operation hano za Kanyabayonga kuzazamuka za Kaina, kuzazamuka za Limbongo, ile operation bayishyize kuri Kabundi na Kiko, hano za Mwenga. Iyi operation yo gufata Rucuro, Rumangabo, Cengerero na Kiwanja, iriya operation bayishyize kuri Mayanga na Mugabo. Mayanga bamaze ariko Mayanga we nibyo ise bayimushyizeho gute? Mayanga ko yarashaka kurwanya mu 23 yarashaka kwatanga, Mugabo aragendera na fungu. Nukuvuga ngo yakantu kabaye kuri FARDC, 23 gafata ubuki, bahita bashaka abantu bo kugira ngo bajye guterekaho dossier, bari muri FARDC. Ibyo ngibyo byo mu bubwa basanganywe bunazwi butana bavamo. Yego, ubwo nyine twavugaga ko nyuma y'izo operation zose tugenda tubabwira abantu bari kubyegekaho, hari umwuka w'intambara muri Uvira. Wabonye ko ku munsi w'ejo umusirikare ufite ipeti rya kapiteni yiciwe muri Uvira. Uriya ni ntuza, uriya yitwa Sebastien Mugunga, wabona hano ku ntura. Reka urareba hano uzikarenga wagezeyo hose ndahazi. Reka nyemuhereze uriya Mugunga iwabo, uyu wapfiriye ejo Uvira ejo, afite na mwene nyina nawe yarapfuye, nawe ari umusirikare. Ndamwibuka nawe yari afite mwene nyina w'umusirikare, nawe yarapfuye. Uriya kapiteni Mugunga avuka ariya ku nturo, ariko imiryango yari yituye aho bita kwa Simone kwa Munyarugenge. Uvuye harya za Karenga, uvuye ahantu bita za Tunane ukazamuka kwa Simoni kugira ngo uzagire hejuru mu gikuru cyo kwa Kabira, niho bari batuye. Ariko we yari Ferme de l'Espoir, naho hariya niho batuye. N'umwana wano Ikirori, uriya yishwe. Byagenze gute? Uriya yarishwe ku bugambane. Donc hari Wazalendo bagiye mu kabari, amaze kujya mu kabari wa Muzalendo akomandinga inyama za 3000 francs, bazimuzanye n'izingurube z'akabenzi z'akagete, twita ngo nakagete twebwe iwacu. Bazimuzanira bati bamuzanire iza 10000.
nyiri nuza nyiri kabari aravuga ati uyu muntu umanza atari bunyishyure uri komande za 3000 francs kisha unaomba za 10,000 kwa nini arazimwima ahita ategeka abaeskoti be barase abaeskoti be barashe iyo bita peme iraza kwenterivena ije kwenterivena ya maeskoti yo muzalendo arasana nande na peme noneho kuko yari muri yari SD yari SD wa mu kapiteni Mugunga ari muwe arasohoka aza kureba niba maeskoti ye ahari ngo ababaze ngo bimeze gute rwo bati mwebwe mutuze ntagire urasa ahasanga hari abandi basirikare bari kuvuga iringara amaze kuhasanga bari kuvuga iringara ngo amajambo bavuze ngo azarwande mobumaye azarwande mobumaye hari uwavuyemo ahita amurasa bakimara we yaraje arababwira ati ngo probleme gani ngo nyamusipike masasi arababuza undi ahasanga abandi bakatenya atazo bavuye ngo azarwande mobumaye bahita bamutera amasasu baramurasa avuye mu nzu aje kureba ibibaye we abigenderamo yari FARDC ariko amajambo yasohotse avuze ngo azarwande mobumaye azarwande mobumaye ibyo nibyo amagambo bakoresheje kapiteni Mugunga abarashwe gutyo baje gukora niba yari S4 yari SD entre S4 na SD yari S4 wa batayo kuko yarari hejuru muri za Minembwe n'ubundi bamuvanayo ngo ni hafi ya bene wabo bamuzana muri Uvira urabona ko rero umutekano mukeya umwuka w'intambara Uvira ubona ko Uvira niba ariho Uvira niba ahantu ari urugero rwiza rw'amabandi ni Uvira kuko amabandi yose ubona ko yandi yose yari muri Goma cya état de siège yose état de piage état de senje ubwo ayo mabandi yose yagiye muri Uvira urumva ko rero muri Uvira ntago bimeze neza cyane umutekano cyane ku bantu bafite isura ya Kinyarwanda ubona ko bari guhura n'uruva gusenya ikibazo ntago biboroheye ikibazo nuko nk'abari abantu bari za Uvira hari abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bavuye hano muri Goma baragenda bajya za Uvira abandi bajya za Gisangani bajya za Beni nta bwenge bafite bwo kunatekereza ngo barebe ibyo bagenzi babo bari gukorerwa bari guhura nabyo ahubwo bakaguma mu bukoryi nk'uko ariko hari umuntu wambwiye ngo Masunzu ashobora kuba bamwishe oya Masunzu ejo yari yashatse kwiyahura birananirana yiyahurishije akoresheje itiyo y'amazi byagiye ni ukuvuga ngo aho Masunzu afungiye donc yagiye mu kumba ke ariko karimo akantu k'agatiyo kanyuramo umwuka kuko hejuru harimo agatiyo no mu mpande harimo akantu k'akuma n'ahantu ku muryango ashaka kagatiyo aragenda aragaca amaze kugaca urabizi itiyo ishobora gucikamo ikamera nkaho yagira n'ubugi ubuntu bumeze nk'ubusongo afata cya kintu atangira kukijomba kugira ngo apfe baza kubivumbura uwari ufungiye mu kandi kumba ko hirya niwe waje gutabaza ate nk'utiko na juwa baje kureba basanga leta na generali Pacifique Masunzu bamukuramo bamujyana ku bitaro ariko ntabwo yari yapfa reba ibazereba Gasita nabahaye isomo abo bande uyu Eric Ruhora imbere nabahaye isomo uyu mutaramu bishe bamuhereje uburozi uyu mutaramu w'indege wari kumwe n'umugore we ntabwo nibuka izina reba Alex Rugabisha se sumya mwe nawe gukorera leta ya Tshisekedi ni nko gukorera Satani nangwa na Satani se we sahemba nabi nangwa nawe yoke Gisegeti wahemba nangwa na Satani aramanza akakuryoshya ukanyura mu bintu ukajya mu ukishimisha ku isi ukagira ute ukazaza guhembwa nyuma ibibi sibyo ariko Gisegeti we umutangirana ibibi ukazanasorezaho ibibi buriya Satani na Gisegeti umitishijemo ngo ni intebe nakwitorera Satani yego hari inama yarayirangiye nyuma y'uko n'ubundi bafunze ziriya nzira ivuga ko ngo izi nzira zigiye gufungurwa ku mututu yabereye Goma ibyo byo ni ibisanzwe kuko mama 23 yamaze gufata icyemezo ivuga ko
ibitero bya drone bitazongera kubaho. Abarundi ibice bafashe amadifensi 70 twirwanaho imaze gukora mu madifensi 13. ni ukuvuga ngo amadifensi 70 abarundi bafite mu minembwe mama 23 na twirwanaho amaze gukora mu 13. ati bategetse rero kwa yose asenywe. Ni ukuvuga ngo niba mu byumweru bibiri amadifensi 13 amaze kuvamo muri 70 gusenwa muri 70 bari bafite, hasigaye buri yangahe 53 57 muri 57 nayo igihe baraza kuyapangira ni ukuvuga ngo nabwo barahita buvamo. Byaragiye bavuze ko agomba kuvamo, agomba gusenywa. Ni inama yabaye kandi bakavuga ko ngo umurundi akwiye kuva muri Kongo totali, kuko ngo nta mu étranger ugomba kugira. Reka nkubwire ikintu cyabayeho. Hari abasore bo mu Rwanda bagiye muri 23 bashaka kugira ngo binjire mu gisirikari, babesha ko ari abakongomani. Bakamubaza ngo iwanyu nihe? Iwacu ni Kivuye n'urugero. Bavugaga mu bice zangu hano za Karuba, za Ngugu, za Kirorigwe, za Burungu. Bakamubaza iwanyu ni Burungu. Burungu kwande? Akareba akahabura. None se urusisiro turanye ni Burungu nuruhi? Cyangwa uvuye Burungu ugerahe? Akareba ntabwo azikabara gashya nazimuruje beshe. None se sogokuru we yitwa nde? Akamubura. Bagahita bazana wenda hari umusirikare w'Iburungu baba bahari. We kuyako uyu namugiwa uko Burungu wapi uwo kwandemwa. None se mwari mutuye uravuga ngo kubatumo kubaporo akabara habuze kandi yavuze Iburungu. Tubwire neza iwanyu. Cyakora ngewe niko nashaka igisirikari, none naje nashatse kujya muri 23 iwacu ni mu Rwanda. Okay, uko étranger atutumikishe ba étranger wende kwenu genda iwanyu, wende mu jeshi ya kwenu, genda ujya gukora igisirikare cy'u Rwanda. Naho birukanye abasore bageze mu 160 bari baje barababwira ati yapana uno kugira ngo uzinjira mu jeshi ya M23. Ayo jeshi mambo na vitendo vya usa. Ayo jeshi mambo na vitendo vyao sawa sawa. Yani bicho baragwe. Kwa hiyo jeshi mambo yao vitendo vyao sawa sawa. Kulala kwao sawa sawa. Kutembea kwao sawa sawa. Kuimba kwao sawa sawa. Kukula kwao sawa sawa. Kusema kwao sawa sawa. Kufunga muguru sawa sawa. Ayo jeshi kuvala kwao sawa sawa. Kila kitu inakuwa sawa sawa. None barababwira bati tubona ngo dukoresha abasirikare b'abanshuro, mwebwe mugende mujya mu gisirikare cy'u Rwanda. Ahangaha nta mwanya mugize ute mufise afite. Barabirukana. Niyo mpamvu rero 23 n'igisirikare cy'umwuga haiwezi kubali wa étranger wakwe kweneo yenye banazibiti. Abarundi uziyese ko ari umu étranger uri gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 ni gufatiza kuvisha imyuna izagucyura ugende unaondoka unaenda kwenu. Izi nzu abarundi barazicyura, bira bitafari barabyikorera ku mutwe, cyangwa uraza aza kubaka kiriya kizu cy'ibitafari n'amatebura bamufata arya kuri atangira ku itafari rya mbere arirya, aryitebura rya mbere arirya, arya igiti cya mbere akirya. Kuko mamanza bira Uburundi bwabaye buto. Niyo bwaba uziko abarundi uziko ikintu abarundi bari gukora ari ugushimuta Kongo. Reka nkubwire wa mu president w'u Rwanda nyavuga ngo azutse kamwereka u Rwanda yahita yongera akiyahura Habyarimana. We yaravuze ngo u Rwanda ngo ni nk'ivere irishayara, ngo y'amazi ngo ntabwo washyira amandi ngo yameneka irishayara. Icyo gihe bara u Rwanda abantu bafite miliyoni nka zingahe simbizi, nka miliyoni nk'umunani cyangwa munsi yazo cyangwa nk'eshanu, aho ngaho ntago mbizi. Ubu ngubu u Rwanda rufite miliyoni 11. Ko hari haruzuye bagiye abo baraje umuntu akajya yurira hejuru y'undi, kandi hari n'ahadatuwe. Abarundi rero bamaze kwishyiramo buriya buginga buriya bugoryi ngo Burundi ni buto ngo bwamaze kuzura ngo naho abandi bajya bakaza kwiyahura. Nta fumbire yabo dukeneye. Impamvu nkubwira nta nkirisha mwirimbi.
nta nka irisha mu irimbi. okay Bemba ni reka ukuvuga ngo ntabwo dukeneye ngo inka z'iminembwe inka z'umurenge zizajya zijya kurisha mu marimbi y'abarundi baje hariya, ahubwo nibagende bajye kugwa iwabo batapigwa kama wakisemi. aha yego Bemba reka rero reka tubashimire, amakuru yacu ni magufi, reka tubashimire kuri mwe mwese mwari mukurikiranye iyi video. Clever Bemba na Mwanandaki muhaye murongo. Yego abakunzi bacu rero bagubwe neza, bagire impagarike n'ubugingo, Mungu na faranga, Imana n'amafaranga. Haleluya, asante.